masi Karbi Longri Abirta kelang rapet aradon phanstame kardom pajiriglo kardom non birta than ponjia bang nili Priyanka lengpi non birta thepi pen langponik sina Hanboka Harlongbi Belongbi College a principal Karli tang junali rong hangpi bang so pier thipen chi oteka ajo duar baguri arat ningdu greenpi Sok phik e ang long along tangka kuti phopen lukhimon doban pi ki kimji aphan ke si lapen dc atum kahumri dam District Resource Center ki kim kerang ponji aphan minister long ekisompon Dong mugak bikula arong arat thur faksi towar kachesilampon Birtang ton pen langponik sinang Hanboka Harlongbi Belongbi College a principal Karli tang Junalu rong hangpi kedam tang pai pai ni phai ingora pliani dipureng pulia long ki solang ponlo bonda ki sokitan oajok dak un ilo puamat DMC chalong si ponchulo ICU long si selang ponchulo bonda ko pai kilang no jok por phai krehinia por Karli tang junali rong hangpi bangso pier thipen chi otekang buplo pusi achor mensing terang pen pachini pon Hemasolo la non suwayo Harlongbi Belongbi College principal alang ni sampai jurnali program ini alang dihanno alang tidak college dan laso Harlongbi Belongbi College itu bukan alang lise principal nang solo lapen hala so kan sini kita dulu ni kita kamera pedam rapet no tong sa ko ma senona bangke kedam tang tam de kedam tang ruilo nona ruilo bubarani atau kan ni akiso karena jadi masih ni difu prong supian cipon ini so cipon along masih akiso bangke ansuyes boleh kali dapat ta citan pon un si cipon kali kita pen ring kuli long an yan ni dam ada ke ni pen ni junian dak sang dam no junian dak pen ke puthot ani bangke ni tumhan nelo masih na list dak pen ni ajo ko ada di kuahan sang no play sang no solo ada ke sang ajo kan pan sudet pen ko ke sang hot marako ada so ajo kan kurbara jo lon gitu ke kurbara jo atap ji sira chiti mun lampen ke lang dia lang ini chithe lang uni kem na kong masih ini kaneng masih turun dat pen masih ke ni sabso achiti pawang meji pan pani lo pani dat pen aki bajigit hom lo man ni gitu no pone sang lin no sang lo chiti pan lo dat pen aki sang na pasang ya aku masih pasang lo bajigit hom bajigit konon sang lo man ni kita sang enjoy lo ya no mandelo mati ini ke perang ke poran nang ada a sense of that sense na cuman lo masih ni jingko lo lang jersey lo ya lo masih kalau so ke sense ka weather lo masih ni direct kok kari kan ring long hospital pon lo masih ada andam nang di sense lang basic bong sonse dolo masih doktor pancing emergency doktor pan hang lo cingkilong lo treatment kulit lo masih oksigen tiga rangbong ada listipul lo bang ledat lo masih doktor tumbang lo pakai ICU lo si ponang po lo boti kuinang po lo masih jen pen mat loge masih ni leto dak reng pudi long ga ICU ge masih di medical college hadakan sini itu mana refer lo masih hadak si pon lo masih loge masih itu ICU boti program dapen sitame api marbang de tangi gede asan bayo masih asana kita sebelum baru gonta krih itu orang pun tapi mana pernah kita dan anda seta alang itu bangke honde meme ason bemar sinang kan no ane latahai lason tahai masih ke non hidup siapa bangke ane akor along lang betok lason selang betok lang lan salong mana lang betok masih acit bang bilang ini dan no tapi sekian ada posisi betok masih ini dan no masih
ajo porpai kiap tuwe an ke langri ini tuhan kamu kita ajo dengan Karli tang junali rong hang pi ke harlong bi belong bi college a founder lo lapen la so college along a principal ke mancheng abang philo kedam tang surhini ra ner kep aningkan pen principal ang hoi kang ni pen pineng surhini ra ingkora pri anta principal ang hoi inilo Karli tang junali rong hang pi ke klem kedam ka chipadok bik abang phi alang lia son bang so pier thepen ka chi otikang bupke duar baguri constituency ara da phan kan hok thepik pusi Rada tumpen ningduk cipirinti. Itu first year pada kita itu malam sudah lah sampai principal itu kita jumlah kita itu malam sudah kita sampai principal kan itu sampo tapi itu malam sudah kita dulu kita itu pan kita misalnya dan nama kita itu malam sudah kacing kita dulu tapi ini sampo. Nang men thay nang men ti dia kata Karbi long pen ini duk pe alam lo athe ke eli Karbi khai long Karbi ang long nom harong bi long dia son Karbi college along pen itu principal ma itu phi ateng lo dam ji ke ni ngoi pe alam lo na pen non ki bang jis tame da bang khai principal ang do dera Karbi principal ang do ra ansu sei pami paklar pen padu edi pangke ni lehim ta suning vilo la pen doan ki the ding tame da pini harang bi bilong bi principal chwa ju tame to match o ju chong marong tam ju tame ning du pelam lo athe ke non ki bang ji ili ki the mo mar da ki the ki ding la pen ki the ki re phana chari na hai suning la ni hen mang ke bang pham pu dam de ni hen mang ni tum sna hen mang ke mesen la pen ching ki chan mesen la pen ili lam tame ithe theni na arju ji pe nal me thay ma element ke long struggling to eli rong ke dalamara Lakhain ko rajok duar bagri constituency ka parlo angkang lakhahini dolamara baburam tok biarong adung lukhimon ashram lapen guru akengri lukhimon adowan pialong Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma kapin khada tengsi sokphi e anglong along kuti phodang kapen Lukhimon adoban pi ki kim kerang jia phan Karbi anglong di si lapen ke siatum kahumri dam Lukhimon adoban pi lapen la so hawara long ason kapre ka chingthora sai ki klempon jia phan Assam government pen ke siatum non angko kuti phodang ka ke thokpon ateng pen sai klempon phit poposi Karbi anglong di si sang pinero la phangchu pi pen pachini pon Longarat lapen ladak dolamara havar lapen bikheke ke ladak litum hempu ahem kup an pini ke banglong pot ning charong pik lapen ladak ha ladak ke cheng pen get pen nangkilut an pen ta ining charong pik ingthir jira sonsineli theklong lapen ladak ke wang pen ke an se ining ta ingthir eta sonse theklong la se pini arni ke lakado ka ve Karbi rat lapen dak dolamara rat lapen ang litum hoi phan sitame nang litum phan chor par pik lo dak nili ke wanglong apot sitame lapen nili ladak pini ke wangke ladak hempu pen ta nang chingwai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason phil pe ne lahai litum akaching hone Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma si scheme penang andeng pon nang jipulo la sinili tumpini spot nang kelang lo acha ka scheme ke cheng bom lo la penili tum prapjin pen la hai scheme ta mesen pen kadok ave dolamara rat la pen dak lokhimon aphan ke kroya korte ingtir tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tumpini la dak anang ke humri o nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo kadok ave ladak ke 5 crores a scheme la pen ladak non nilitum ke deng pon ke sonpli la sonpli a scheme ta nilitum non chekloi jon baga philo pulotang te nilitum prabjin pen nilitum claim pon po athema already sanctioning order pen nang le allo nilitum khali la plan and estimate nilitum bonai nang po la pen spot lang dam tu pulsi nilitum pini spot along ke bang pen si hala soteng pen nilitum plan and estimate bonai pen si government of Assam tum phanilitum joma pipo scheme ke pipi ni scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako dengpon thu ponil tum belek ta total son place scheme doji ladak main ke ladak mondir angsong lo la pen hala field development akama hai ta hala dak aling bernang le tuma teklong lo penang an ki chun che dolang hala hai ta pachun ponje
Prabjin penang polake botor bokan jong si mesen lo pulo nang te mochek lo pen non ke arve janglang la si mochek lo pen si nilitum chengpon po la pen kisuman office formalities dolang la sa formalities aphan ke already nilitum pini penta process kori pon lo la pen estimate pe neta nilitum joma allo non ke cheng nangi pulo tang te la mochek lo pen ke chengpon po la pen nang towards tame kitang te ning kan sita so selo la so thana ni towar ke tang te pot ke nilipini la dak theklong lo athema nilita non headlang ke join la pen pini wang pen theklong lo la he phanta ke patang ji la pen scheme deng ponangi plutang te nilitum chief minister an pale pencil high scheme ta patang ji phansi chuning ri ponang litum rat hoi pen ta MSc Richard Tok Bi Ben Karbi Anglong DC sang Pinerola Phangcho Piatum Kahumri da Mahut Lokhimon Adhorama Kuru Madhav Inti Hensek Lapen Gandhiram Singha Long Sai Kongchun Bang Gandhiram Timu Tum Ben Chenglok Kethe Giding Tum Anta Chitong Dun Karbi Anglong DC Nerola Phangcho Pi Kahumri da Mapot Ning Ing Sambik Lapen Ning Ing Cher at Asonsi Chethek Pon Long Lapen Kuru Along Sitami Hir Jumita Johang Pon Long Apot Ning Arong Tik Pusi Ning Aklong Alam Cepaklang Tikang Karbi Anglong District along non malon Minister tum Kahumri dam Chimin Mipin Asonsi Thekpon Long Lasonsi Pini Pai Ni Pai Inquira Phwani Assam Food and Civil Supply Minister Ranjit Kumar Das Nijang Karbi Anglong District Hempi Hamren Habi Dingjang Pachuak Lamalong Kahumri dam Labangso headquarter long Sitame Kapaklar Ponjia Phan Saideng Pon Bomlo La Sipini Sitame Minister Ranjit Kumar Das Sitame District Resource Center Asa Hemki Kim Ponjia Phan Long E Sompon Labangso along CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron EM Rina Terangpi MSc Het Singh Rong Phar Pendang Lok Exam Rong Rupeng Sitame Chitong Du আজি কাৰ্যসূচী বিষয়ে কওক আমি আজি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত এটা নতুনকৈ আমি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটা আমাৰ যি SIPRD বিভাগৰ জৰিয়তে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটা আমি আধালৈ স্থাপন কৰিছোঁ প্ৰায় 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আৰু এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আমাৰ VDC যিমানবোৰ সদস্য বা পঞ্চায়তৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত মাজে মাজে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে হোষ্টেল থকা এনেকুৱাকৈ আমি প্ৰতিখন জিলাতে বনাইছিলোঁ আমাৰ যি ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় 95% কাম তাত সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আজি আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ কাউন্সিলৰ চিফ তুলিৰাম ৰাহাং ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানত আমি সঁহাৰি জনাই আজি আমি 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই কাৰ্য আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱাবাৰ মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ 26টা যি VDC আছে সেই VDCৰ কাৰণে 20 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে ইতিমধ্যে 5 কোটি 20 লাখ টকা আমি অনুদান আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু তাৰো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সেইবোৰো আমি একেদিনাই একেলগে উদ্বোধন কৰিম পঞ্চায়ত পুনৰ্গঠনৰ খচৰা কেতিয়া পাব্লিছ কৰিব যেহেতু আমাৰ ইয়াত যিহেতু পঞ্চায়ত নাই গতিকে ইয়াতে পঞ্চায়তৰ কথা সামগ্ৰিকভাৱে অসমত কিন্তু বেলেগ ঠাইৰ সাংবাদিকে সুধিলে মানে ভাল হয় কাৰণ কিয় ইয়াতে আকৌ মই পঞ্চায়তৰ কথা কৈ দিম কিছুমানে ক'ব কি ৰঞ্জিত দাসে আহি পেলাই পঞ্চায়তৰ কথা কৈছে জন এণ্ট্ৰি কাঠাৰে এবাৰ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত মানে ক'ৰবাত পঞ্চায়তৰ কথা লিখা আছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক'ৰবাত মানে অনলাইনত আৰু তেওঁলোকে কৈ দিলে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি দিলে যে ইয়াতে পঞ্চায়ত গঠন কৰা হ'ব যে আমাৰ 6 শিডিউলৰ আধাৰত কোনো কাৰণে পঞ্চায়ত যিহেতু গঠন নহয় আমাৰ এটা VDC আছে কিন্তু ইয়াতে পঞ্চায়তৰ আলাপ কৰি লাভ নাই স্যাৰ নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে নতুন ৰেচন কাৰ্ড যিহেতু ইতিমধ্যে আমি 10,75,000খন ৰেচন কাৰ্ড আৰু সৰ্বমুঠ আমি 42 লাখ মানুহক নতুনকৈ ৰেচন দিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আমি মাৰ্গদৰ্শনত পূৰ্বতে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিলে যে আমি নতুন মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিম কিন্তু আমি যেতিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেতিয়া চিডিং কৰিলোঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেতিয়া সংযুক্ত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনালোঁ প্ৰায় 6 মাহ সময় দিয়াৰ পিছতো আমি দেখিলোঁ প্ৰায় 50 লাখ মানুহে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত চিডিং নকৰিলে তেতিয়া আমি তাৰ যদি এনকুৱাৰী কৰোঁতে দেখা পালোঁ যে 50 লাখ ভুৱা ৰেচন কাৰ্ড অসমত আছিলে আৰু সেই 50 লাখ ভুৱা ৰেচন কাৰ্ড আমি বাতিল কৰাৰ পিছত আমি নতুনকৈ 42 লাখক দিছোঁ এতিয়া আৰু আমি 8 লাখ তাৰ পৰা দিব পাৰিম আৰু কিছুমান মানুহ হয়তো ঢুকাইছে তেনেকুৱাকৈ প্ৰায় 3 লাখ কিন্তু সৰ্বমুঠ আৰু এতিয়াও আমাৰ হাতত 10-12 লাখ মানুহক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিব পাৰিম গতিকে সেইখিনি ৰেচন কাৰ্ডো আমি আগন্তুক দিনত নতুন মেম্বাৰ এড কৰিবলগীয়া আছে কাৰণ কিয় কিছুমানৰ পৰিয়ালত মানে আছে তেওঁলোকে 5জন সদস্য কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডত আছে 2জনৰ নাম
গতিকে সেইটো আমি আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নতুন ৰেচন কাৰ্ড কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ আধাৰত আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ৰাজ্য পকোৱা দিনকাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ পৰা এটা এইটোতো সমগ্ৰ আচলতে মানুহৰ মনত আচলতে সঞ্চাৰিত হ'ব লাগে, কাৰণ কিয় মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে আজি সেই প্ৰতিক্ৰিয়া বা সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কাৰ্বি আংলঙতো হ'ব লাগে, কাৰণ কিয় আজি দিনত হৈছে মানে কালি বেলেগত হ'ব। গতিকে এইটো যিটো পাশৱিক কাৰ্য, এই পাশৱিক কাৰ্যক আমি সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰা উচিত। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আৰু আগন্তুক দিনত যাতে নঘটে, আৰু এইটো দল মত মানে ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত থাকি সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰা উচিত, আৰু এনেকুৱা কাণ্ড আগন্তুক দিনত যাতে নঘটে আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যথেষ্ট ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। KAC long kachari dam bom bang bom lapen arjita chelar bom lo lapen non kachari bom parivartan BJP sarkar tumpen mai long kaningje Karbi Anglong ta chingthur dun lo pusi ningje pon bon ta Karbi Anglong arlo prek jama habaralong mesena tobar kabia jok rada tum kisung pen jok pon un ilang lason sila khakri pho mahamaya MSC constituency arlo dong mukak ward number ki thom kaparlo ring phia rong atobar kahinu langbung lang plet inghana dong saidia jok laso habar arada tum kachileng jia phan kisung dokoklu laso tobar kasilam jia phan non kikhi bom em dun singteron ta lam chakchi piponlo lapen rada tum ta mesena tobar long popu ningchi the laso tobar kasilam popu si tobar cholang dinglo bonta pini ani anta laso tobar kasilam pipede rajok pai pai ni phai ingkora pho ani bekula ro rat thur paksi dupoti mung arong pen bekula towarada keba kalong longli thokpon si tobar kachiselam asai dengpon bekula rong katchirui rong pi lapen mentarua rong ke yam dun singteron ahem pen chite bok hetlo bonta la rong thom arong aphan kilang pon kebang khria tobar anta nang silam pipon pe tet pusi bekula rong asai pen ningduk chepaklang pon kilometer si dulu ya di kala rong an ya si sarama da pinuri lo la johang bomo long le dek ya la tawara ki ta ki arane ki kunde tingira thegende lagala di kala rong arate inkan do olo lake SDC adu peno me ha to me da ya palong de na ya semar me peno ini kan bang kilometer isi doi oh kalang lah PWD lah oh kalang lah mesti ke dah lah mamaya 15 what the tree lah ke rong kilo lah dipoti mong rong lah diklar rong kacuri rong mentalo rong lah ke sarakani kampuria gam ho par khatok lo lah itu tau lah oh kalang lah kaprek ya avil ni lah lah ke siksak pilo ni tung lah kawara dam kewang ke lah foto to nang nang de pan nang dun de kawar hen ong mana nang dun kita angke lah bhara bang bisi an chat po lah tu dun da lu pini nang lu mo jung lo mana lah rong si mana lah latena ko lah charmen satu pengbaran lo dong mo kapche ni oh dong charmen lah malang jung kan ta satu pengbaran lo nang lu lah to dulu mana lah ini lunsing saranda tara manita tara mangkok lo lapanta lu sisi batai lah kita lata bahai no ni lang ko ya lo angke la anta kali lang la nang pipe der pote hem dhana dudu anta ningke la la ka lunsing teram oh iya nang lu dhana do dom deng ni ni ya deng de la am puthara la kewang hot nang lu dhana tu bang puthara ko nang lu dam puthen ni tum dam la batai la da lo ta pi lo ta pi li lo la dak den rong ta la bat chok la nong dak ta lo ka dak la kon lo sin thompu lo dak ta lo pi lo la ni lo la lun sin tran ye man la pi lo
Aku lah, oh dak lah dia orang batu kelam dak ta lopilo lah. Lagi himontu seningge beg lah ke. Lah soali ke ipo po. Anda nak bikin lah. Kuanta. Lagi monto ninggi dan non antu kan lah. Lah ke pas bosol. Dulu ho. Apa yang lo so tuar Avila. nang itu marong dak tening pen ane nisan ko andeng. Dak lah ke pinan dulu lah ke ingkan pro ke so ingkan Pen nanda black keting nanti betul. lah. Kalau bisa sih ngopi dulu asal gara pindah lan. Pula ke long koran nelo. Repairing na bang le. Bang bilang kan. Ya so tuar Ini Abirta ke lapan sekang toni lo, dome thak me kurwang thu.